Hoćeš mi pričati o bivšoj djevojci sad, brate, najbolje onda, ne znam šta da ti kažem. Okej, brate, dobro raskinuo. Šećer ja vam dobio kad bi ja tebi pričao. Dobro, čovječe Boži, raskinuo si, okej, brate, ajde sad proći će, te treba malo vremena i da ti to sve da te prođe. Znam kako je, razumiješ? Ako, gdje si, brate? Ja tebe razumijem, čovječe, da je tebi teško, ali, brate, moraš malo skrenuti misli s Maje. Pa ti si... Meni teško. Meni teško. Pa ti si čovječ po cijel dan opsednut sa njom život, šta je s tobom? Ja opsednut. Pa ja razumijem... Meni teško, šta priča ovaj ljudi? Evo, brate, ne znam, evo, sklonio sam poster, evo ja ću ti malo skrenuti misli. Ja opsednut, frajer drži postere, igra s njom. Godinama već nije s njom, ona. Uz vic krekere ću te pobjediti. Eleonora, čovječ ima jednog druga bivšeg u realitiju, čovječ opsednut sa djevojkom, raskinuo. Ona meni dođe bane nasilno. Ti Jesse, draga. Ej, a moram ti priznat nešto. Šta, Jesse, Jana, Zeki? Brate, fenomen. Ti si, brate, fenomen. Ti si jedini čovjek čije ona otvorene ponude odbija. Ta ne odbija, druže, ni koronu, ni rak. Ti si jedini čovjek čije otvorene ponude ona odbija. Ti si fenomen. A otkud ti znaš da te... A ti si ljubite, brat, fenomen. Samo ja tebe da pitam sada, odakle ti znaš da je odbijeno nešto? Fenomen. Lako sam ne odbija sunce. Pa nemoj da pričaš ništa o njoj loše, to ti je bivša djevojka i tvoj izbor, zato ćuti.